مرحبا شهرام. از دخوازم به کتاب خواهی نو به ناسنامه و جزیره یعنی جزیره کیملیه بوا بدم ناسین نیشا هوا بکن. ناسنامه و جزیره جزیره کیملی اف کتاب چوه که هونجی دبینین گلک مغزنه 803 روپله 803 صیفه دو جلدن به هفونه حیات و 901 شخصیت وفات کرین ین جزیره تیده هنه رئیس بلدیون بگیره حتونی اصناف نجار حداد قلاف خوجه سولکر اهل زراعت دنگبش فلان کتاب هم کردیه هم ترکیه سر پیشی در حق هر شخصیت اکیده چارینه یعنی دörtlük şiir helbest hem Kürdi hem Türkiye'ye. Poşeji hayatın Türkiye ve Kürdi hotiye nefisandın. Az evvel minak yani örnek olarak hayatı yaki bukuyunum. Rahmeti Hacı İsmail Behzad derket. Sene peşi çorino yani dörtlük ve şiir ve Türkiye. İsmail Saylık. Evvela müftülük görev yeriydi. Gerçekten hizmetin yılmaz eriydi. Hayırlı işlerde gayet seriydi. İsmail Saylık'a rahmetler cizrem. Nehoji çorino şiir o kurdi. Hacı İsmail Behzad. Tuda ve ki vekro jera dugut pır boşa. Hizmet biket o hale khat xwanadro poşa. Reya ko roz girti bu. Teda nedu bu şoşa. Rahmu khudele taba. Ey İsmail Behzad. Evci hayatı ve Türkiye. Halk arasında Hacı İsmail Behzad olarak bilinen İsmail Saylı 1927 yılında Cizre'de doğdu. Babasının adı Behzad'tır. Küçük yaşlarda vefat edenlerin dışında Mehmet Halil isminde müftülükte çalışan bir de erkek kardeşi vardı. İlk okulu Cizre'de bitiren Saylı müftülüğe memur olarak atandı. Daha sonra dönemin kaymakamı kendisini belediye muhasebecisi olarak görevlendirdi. Emekli olduktan sonra Cizre esnafının muhasebe defteri ve işleriyle uğraştı. Sağlam, hizmet ehli, işine bağlı, menfaat için eğilmeyen bir şahsiyet olduğu konusunda hemen herkes hemfikirdi. 2009 yılında vefat eden Saylı, evli ve 3'ü erkek, 5'i kız, 8 çocuk babasıdır. Erkek çocukları Mehmet Şerif, Seyfi ve Muhammed İkbal. Kız çocukları Bahire, Ümmü Gülsüm, Emine, Neşe ve Sabriye. Muhammed İkbal öğretmendir. Kaynak oğlu Sayın Muhammed İkbal. Evahoneci hayatı ve Kürdiye. Hacı İsmail Behzad sonra 1927 Cezire خواهد دایا. نو پاشنوی اسماعیل سایلگا کره بهزاده. جبری 5 برای کو دزارکتی خود وفات کرده بون به نوع محمد خلیل برای که دی هویه کو دمفتتی را دشغلی. دبستان سرطایی لجزیره خلاص کرد. پشتی لشکری وک فرمانبری یعنی معمول مفتتی ها دا تعیین کرد. پاش قیمقام دمی اول که جماریاره یعنی محاسب شهرداری بلدیه پیوردار کرد. همون سازی قرومه خانه نشین بود. پشتی خانه نشیه موایه که یعنی بدته که به حساب کتاب اصلاف جزیره بجول بود. مروفه که قنش بود اهل خدمت بود به کار خواه گریدایی بود نه برجواندی پرست بود نه منفعت پرست بود دوان طایبتمندی ویده همون بجه هر کس هم فکر بود سال 2009 وفات کرد سه وان کر 5 کش بابه 8 روگانه نو به کرن وی محمد شریف سیفی و محمد اقبال نو به کچر وی بحیره ام کلثوم امینه نشأه و صبریه کره وی محمد اقبال ماموستایه هول دوام دیگه حیات 901 انسان جزیره بر رسمان و هات نویساندن. یه و کتاب بخوازه اگر جزیره به از ذکرن به دست تسلیم بکن اگر در وی جزیره به قرگوی هرید کن. نمره تلفن من 045 0 545 738 59 38
0545 738 59 38 ببینن خیر و خوشیه ده.